Na 10 kilometara jugoistočno od Smedereva, u pitomoj Dunavsko-moravskoj ravnici, na levoj strani reke Jezave nalazi se selo Vranovo. Urbanistički, Vranovo je tipično ravničarsko selo sa odlikama svih moravskih naselja. Zbijenog je tipa sa kućama ušorenim duž seoskih puteva. Nastavljajući dalje prema istoku ovom prostranom ravnicom sve do Velike Morave, prostire se atar sela sa svojim imanjima. Sa svojih skoro 1000 domaćinstava i blizu 3000 stanovnika, Vranovo spada u red većih sela na teritoriji opštine Smederevo. Smešteno uz bivši Carigradski drum, selo se nalazi na raskrsnici drumskog i železničkog saobraćaja. Na samo kilometar od sela nalazi se veliko železničko čvorište, Mala Krsna, a na manje od 3 kilometara stiže se do Požarevačke petlje i izlaz na autoput Beograd-Niš. Treba reći i to da je Vranovo najpoznatije po tome što je u njemu davne 1894. godine osnovana prva zemljoradnička zadruga, gde je tim događajem započela istorija zadrugarstva u Srbiji. Do prve polovine 20. veka Vranovo je pretežno bilo selo zemljoradnika, ratarsko-stočarskog tipa. Međutim, nakon nagle industrializacije Smedereva 50. i 60. godina prošlog veka, a naročito nakon otvaranja Smederevske železare, mnogi će meštani sa njiva i polja preći u pogone fabrika, naročito mlađa populacija. Taj trend se nastavlja i danas, iako mnogih fabrika više nema. Danas Vranovo ima svu potrebnu infrastrukturu za normalno životno, socijalno, osnovno-obrazovno, zdravstveno i ekonomsko funkcionisanje žitelja sela. U širem centru sela nalaze se škola, ambulanta, mesna zajednica, dom kulture, pošta, crkva Svete Trojice. Takođe, selo ima i apoteku, 3 poljoprivredne apoteke, prodavnice, kao i nekoliko privatnih firmi. Nažalost, i pored sve ove već postojeće infrastrukture, u selu još uvek nisu rešena elementarna komunalna pitanja. Vranovo nema ni kontejnere, niti su u selu postavljene korpe za smeće. Takođe, nije regulisani sistem sanacije i odnošenja smeća sa već postojećih divljih deponija u selu. Posledice ovog nedopustivog propusta u sistemu i nesprovođenja zakona o komunalnim delatnostima na nivou regulativa lokalnog zakona o upravljanju otpadom jesu jezivi prizori divljih deponija i sve veće gomile smeća. Mogu se videti gotovo svuda, u šančevima, pored puteva, na obodima njiva, šuma i u koritima uglavnom isušenih rečnih vodotokova koji okružuju selo. Na potezu sela postoji jedna velika i nažalost sve više manjih divljih deponija. Od manjih deponija treba spomenuti divlju deponiju koja je nikla pored seoskog groblja, zatim divlju deponiju pored bivše ciglane, kao i divlju deponiju pored mosta uz korito reke Ralje. Ovu priču ćemo ipak započeti posljednjom ekološkom nesrećom koja je zadesila naše selo. Gotovo preko noći iz pravca železare i tik uz domove kuća nikla je velika deponija ugljene prašine. Nalazi se na nekadašnjoj parceli preduzeća Dunav, koje je sada u vlasništvu jednog lokalnog preduzetnika. Istorija ove priče je već uzburkala javnost. Utvrđeno je da se radi o rudničkom otpadu, koji je u vlasništvu Viron Group d.o.o. Ta ugljena prašina prvobitno je trebalo da završi u Tentu. Međutim, kako je Tent odbio da primi 6 barži prepunih ovog tovara, isti je prvo završio u Zabrežju kod Obrenovca. Nakon što su se meštani Zabrežja pobunili i nakon reakcije inspekcijskih službi, ali i javnosti, kamionima Viron Group, ta ugljena prašina je nedeljama i danju i noću dovožena i istovarana na već spomenutom privatnom posjedu nadomak Vranova. Iz izjava koje se mogu pronaći u javnosti može se saznati da je nadležno ministarstvo već izdalo naredbu da ova divlja deponija mora biti uklonjena sa mesta na kom se sada nalazi i to najkasnije do kraja septembra. Rok za sanaciju je odavno istekao i sa njom se do realizacije ovog projekta još nije otpočelo. Najveća divlja deponija Badrika nalazi se na samo 3 do 4 km od sela, na putu koji vodi prema Velikoj Moravi. Nastala je još 90. godina prošlog veka, u nedostatku osnovne komunalne infrastrukture, ali i rešenje za problem odlaganja smeća, kada će korito reke Badrike postati smetlište. Ubrzo, nagomilanim smećem koji su meštani, ali i žitelji okolnih sela tu bacali, presečen je vodotok reke koji je nedugo zatim i presušio. Danas, posle 30 godina,
Jezivi prizori ove velike divlje deponije podsjećaju na slike nekog košmarnog, postapokaliptičnog filma, na projekciju neke užasne budućnosti za koju ćemo mi ljudi biti jedini i isključivi krivci. Ogromna brda nagomilanog smeća, izmešana sa zemljom, već su zarasla u korov. Nove gomile đubreta, plastike, stakla, komunalnog, aluminijumskog, građevinskog, ambalažnog, baštenskog, elektronskog, pa čak i životinjskog otpada i dalje završavaju ovde. To čini da se ova divlja deponija i dalje širi, i to sad u sam put u delu koji vodi prema selu. Ne raspolažemo podacima da je makar i jednim delom u nekom trenutku pokušana njena sanacija, odnosno da je sa ovog mesta smeće odvoženo na neku od regionalnih deponija na dalju reciklažu. Unazad 30 godina sve se završava na tome da se s vremena na vreme gomile đubreta bagerima s puta samo gurnu u stranu. Deponije bez sumnje predstavljaju ogledalo našeg odnosa prema prirodi, ali i odnosa prema samima sebi i ljudima sa kojima delimo komad ove naše vranovske zemlje. Rezultat su sistemskih propusta, ali pre svega nedostatka ekološke svesti, koja bi opet trebalo da se podrazumeva i koju bi trebalo već negdje da imamo u mentalnom i duhovnom sklopu našeg bića, kako idemo u korak sa civilizacijskim i tehnološkim razvojem vremena u kome živimo. Međutim, mi i dalje mirno prolazimo pored tih planina i gomila smeća i pravimo nova smetlišta kao da se to podrazumeva, kao da je to sastavni deo naše svakodnevnice i kao da je ta rečenica da se, eto, nema kud s tim đubretom dovoljna, da umiri našu savest i bude opravdanje na kome će se sve završiti. Kao da smo još uvek nesvesni nesagledivih posledica. U pitanju je zdravlje nas samih, ali i opstanak celokupnog biljnog i životinskog sveta, koje je svoje stanište pronašao u pitomoj ravnici našeg sela. Atar sela Vranova ima stotine hektara plodne obradive zemlje, voćnjaka, šuma, meandre uglavnom zapuštenih rečnih korita, ali i niskih podzemnih voda koje često plave pojedine delove zemljišta. Posljedice zagađenja stoga mogli bi biti mnogo opasnije i dalekosežnije. Trovanje podzemnih voda koje postaju izvor zaraze, erozija zemljišta, gubitak staništa za ptice i životinje, povećan rizik od požara, neki su od njih. U konkretnom slučaju, takve posljedice trajno bi mogle da smanje konkurentnost naših poljoprivrednika na tržištu poljoprivrednih proizvoda, a takva predviđanja će nas svakako u jednom trenutku u budućnosti neizbežno suočiti i sa najgorim mogućim scenarijom, da hektari i hektari oranica i zasada postanu jalovišta, neupotrebljiva i opasna za dalje uzgajanje poljoprivrednih kultura. Divlje deponije su svakako posljedica, pre svega sistemskih propusta, ali i nebrige, neodgovornosti, nemarnosti i već pomenute nesavesnosti ljudi. U Zakonu o komunalnim delatnostima u članu 2, pored definisanja svih oblika komunalnih delatnosti, između ostalog stoji da je jedinica lokalne samouprave dužna da stvori uslove za obezbeđenje odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti, kontinuiteta, kao i nadzor nad vršenjem komunalne delatnosti upravljanja otpadom. S druge strane, a prema rezultatima studije, zaključci sprovedene analize prakse javne politike upravljanja otpadom u Smederevu, koje je sprovela lokalna organizacija Protok 21, stoji da naš grad ne posjeduje lokalni plan upravljanja otpadom. Poslednji je usvojen još 2010. godine, niti regionalni plan. Drugim rečima, to znači da sela na teritoriji opštine Smederevo nisu obuhvaćena nikakvim zakonskim regulativama koje se tiču ove vrste komunalne delatnosti. Upravo tako, lokalni zakon ne predviđa nikakvo sistemsko i održivo rešenje koje se tiče upravljanja otpadom u selima naše opštine. Stoga ćemo ovom prilikom poslati apel nadležnima da se pristupi izmeni i usvajanju novog lokalnog zakona o upravljanju otpadom, koji bi se odnosio kako na selo Vranovo, tako i na ostala sela Smederevske opštine i kako bi njegovom primjenom problem divljih deponija trajno bio rešen. I ovaj apel je samo još jedan novi ekološki front u borbi za ostvarenje najelementarnijih ekoloških pitanja.